Guys, semalam breakout dan fake out guys. Tetapi guys, itu time frame 4 hours guys, memang rejected. Bila kita buka candle daily guys, kita nampak bahawa kita mungkin ada harapan. Alright, adakah parabolik akan berlaku lebih cepat daripada yang kita sangka-sangkakan, ataupun di pullback dahulu baru naik lagi atas? Dengar kupasan daripada Cikgu. Let's go. Nak belajar crypto starter guys, klik link kat bio guys. Jumpa anda minggu depan guys. Flashback balik guys, ini apa yang cikgu cakap guys. Time frame 4 hours nampak 104 dekat 105 tu dia breakout, memang breakout. Cuma bila sampai kat 107 rejected, masuk balik dekat zone consolidation. 4 hours semalam fake out. Tapi guys, hari ini guys kita buka daily candle. Ini adalah daily candle guys, dan ini adalah trend line. Alright, sejak awal bulan April yang market crash hari tu, alright, market keep naik dan dia tak pernah break daripada trend line uptrend ni. Alright. Dan semalam guys, hari Ahad kita nampak breakout, dan semalam fake out guys, kita nampak fake out. Cuma malam tadi market push lagi buy sampai yang ini jadi weak. Alright, dan dia close atas 105k guys. So basically kita masih lagi ada harapan. Trend line ni pun masih bertahan, dan market close semalam pun dekat atas 105. So basically kita masih lagi ada harapan lah. Cumanya kita kena lihat hari ini, esok dan lusa. Jika market boleh maintain atas 105 dan bermain dekat 107, alright, ada chances yang parabolik akan berlaku lebih cepat. Alright, sebab selling pressure yang paling kuat adalah dekat sekitar 107, 108, 109 tu selling pressure sangat kuat. Sebab buying pressure kena absorb semua sell pressure tu, baru dia boleh go tu parabolik. Alright, kalau buying pressure kuat lah. Tapi kalau buying pressure tak kuat lagi, kita mungkin akan mengalami downtrend. Selagi trend line tu masih bertahan, selagi tu uptrend masih lagi boleh berlaku guys. Kalau dia jatuh ke bawah, okay, kita akan menantikan yang market boleh jatuh pecah 100 sikit, 99, 98, masuk range 50 lebih guys. So apa pendapat anda? Adakah market akan maintain dekat sini dan keep uptrend, ataupun dia jatuh turun ke bawah, get all the buying pressure dekat 90 lebih, baru market akan parabolik? Sila komen guys.